Thirute in Zawain Chibai Vekule. Runtumatan Chuan Hey Nikon D5200 DSLR hi unboxing le review tlang pui kan nei dona. D5200 hi entry level DSLR chuan apoilo kan ti thayome achungche D5300 hi omle a chumi po chu athavia ma se a in thlawna hi atam lu tuklova D5200 hian zoom lens double zoom kit AFS DX Nikkor 18 to 55 mm f3.5 to 5.6 GVR2 le AFS DX Nikkor 55 to 200 mm f4 to 5.6 GEDVR2 lens aking tela chuan 8GB memory card baka DSLR back tepo achom telani ta hianin accessories vel te anh ziak tlang puya battery te strap te USB cable audio video cable te IP-SCAPE CD-ROM software user manual warranty te achomani mase tun tuma hi jonin akit lens te hi kan lei tel lova lens sangan ni tho waya body chau hi tum da chuan han en chin potila ai musabera chuanin hi bilania RM agencies atrangal legania to puya biakin bulu zo te bekari bula so hi warranty card nia hi card mang juni ve hi te hian hei CD le user manual te pawh mani hi chuan hian a camera chu chunga chuan hi USB cable chu nia hi battery charger hi AV cable audio video cable TV vel kan fit du chuan hi cable ni man the ni kana camera body hi an ta ila hi Nikon D5300 chu ni a back chom po hi camera back chom po hian en lokila a thang reng khop mai waterproof te po chu ang re thau mai ei padding at tha dup tha ai ngamo han tau pale mo po ahim ve vio ni back te pen te pom ve lo mai hai engeng mo chu da thei ni hi chuan tuna camera hi lo en chiang do ni la kan ti eng hret ange hi Nikon D5200 chunia entry level DSLR a chuan a thap pol tak chu ani veang beginner tan chuan e camera hi azia view ni a thaview ni e camera ina feature sang kan sei thuak thukonga he camera hi 24.1 megapixel DX format ania chuan CMOS sensor manga a frame rate hi 5 frames per second ania a frame rate po hi tiang DSLR level a cha sang ve tak chu ni chuan autofocus point kan ti AF point hi 39 point AF ania chuan a image processor hi XP3 image processor ni chu achak ve view ni buffer rate po achak ve don tina ni chu chuan hei hian video shoot the chu full HD movie recording athaya ama hian HDR inbuilt in sa HDR kan ti photrin camera tam tak hian a chom lo thina ta hian built in HDR oma chuan scene mode kan ti scene mode hi som paruk
16 scene modes bawk ani special effect mode pawh hi bawk a hei effects hrang kan hmang theia chuanin LCD hi 7.5 cm chu 3 inch tina ni a vary angle articulating LCD kan ti deuh khera ei ti hian tilt screen yana di theia a her wala tian LCD pawh hianin a him pha em ema ti hian du chuan selfie te pawh a lak theia le angle buai thlak deuh niam takemo sang takemo tanga thlak vel hi a ol sam em ani articulating LCD 3 inches ania 921 dots chu a fia thokat tina ni chu a pixel sang tina ni chu chuan wireless mobile adapter kan ti wifi card ang chi te kha a man theia a heng kan vuanga chuan wifi te GPS te pawh a man thei don tina ni chuan he camera hi tuna hianin aman hi a body chau hi cheng India poisa chuan sing ni sanga zali somnga borvel ania chuan hemi 18 to 55 mm lens nena akit lens nen chau hian cheng sing thum zakwa somnga vel nia chuan a body plus 18 to 140 mm lens nena kan lak til chuan cheng singli sang thum zakwa somnga ania body plus 18 to 55 mm plus 55 to 200 mm d zoom kit lens nen chuan cheng sing thum sang puwa zakwa somnga borvelani aman hi entry level mani se aman hi asang via mairo chu aman asan awang tak hianin e camera hi bel chin tlaka a pixel asanga crop te po anga mom ani e camera hi a detail vel te po a thakop mai thalak nan chuan aman tlak ve takani chuan tuna a camera a feature hrang ati thei hrang hi lo inanga masabera chuan lens hian vo chin photila lens vo chung changa po hianin Nikon chuan ti hian white dot a awma ti lai hian a var a awm bawka hian var le var hi kan dah zawn anga kan heranga ari khap huna a in lock tina ni kan ti to ha hei ve thung chu ti lai shutter button bula hian a on na awm ve thunga khan on a in ziaka khu a setting hrang ania graphical interface in an da veka sir bermi hi shutter speed control na nia chu hemi a dial her mai hian shutter speed chu kan thlak thei maya chuan hi aperture ani aperture thlak tur hian he ti lai hian hi ei aperture lem te pawh a awm hi hemi hi met chungin a scroll hi kan hep don ti khuan aperture in setanga chuan ISO hi add function button hi preset ania factory tangin function button hi ISO exposure control nana an da sa nia function button hi chu thil danga tan po kan thlak theia chuan LCD hi inchithum articulating LCD kan ti to kha hian du danin kan her pol thei ani tangkai khop mai chuan camera a mena rang hi lo em vele donila hi delete button ania hi zoom out zoom in hi left right le up down button khani le maya hi okay button ania hi playback button ani le hi a dial a scroll pon yang chu ania hi auto exposure omo auto focus lock button ania hi eye hi alam pum hi ka chi alwa ami a menu kon a screen a sang kumi image size te image type te auto focus point focus mode te set na
kamia azuk luna tur kha ani maya chuanin he ta hi menu button om le a chuan hi continuous mode burst mode an ti continuous voi khat me a ni thla voi li voi nga voi sok theng po niang chu thalak na continuous low continuous high self timer le remote trigger fail set na ni maya hi info button ania hi aperture set dangam nan le mi exposure compensation button ani ngal boka hi record button nia live view da potin hi live view switch khania live view kan da potanga chuan hi record button hi kan me don ani chuan in he live mi hi shutter button khani ve maya sa thalak na kha chu lo le chu hi optical viewfinder kha ani vele ta kan thalak tur kan en na tur chuan hei bul chi a hian diopter ka oma diopter chuan chunga hen hi hot shoe mount khania hi a cap a bal tur vel kutilai a contact point a bal ku chuanin flash gan te hi na tok tha thei lova chumi ven na tur a bal tur ven na tur chuni maya chuan hi mode dial ania hi mode trong aman dan te chuna kina kan la soile anga atak kan man chho huna hi inbuilt stereo microphone ania left right in audio here recorder a recording po a thavio ni mono to pai chuan lai mi hi a flash ania chuan time pela hi a flash on na a flash tip pop up na button kania an hoi che hi a function button khani le a chuan hi a lens kan phel don na kan me tur a button khani le a kan kha a button trang mi D5200 om chu nia chuan hi memory card slot ania hi me hianin aron chomaya tia volume le mai hinia chuan elama hian microphone connect na te HDMI te AV out te tilai GPS emo Wi-Fi card slot bell han phone tur port sang kha awmani chuan heta hian a battery hi omboka hian hi a battery chunia khangkha a camera a control sang chu ani maya chuanin helaya lekha kan huangin pixel te a feature sang kan hu te kha ataka man tlak tak donem ti ten kina field test kan rani nga heng a mode dial te le dilai control screen a control sang te man dan te po ha kan soitel bokanga chuanin image quality te po kan enanga man tlak ve tak chu ani phot maya mase ami ring hi kan thil du hi enang lafa i duang tu chen hem ti te kha ngun de ni lo enanga chu ero chu video danga kan na tianga tun chum hi chu a khu na chau ni mai sela mel rian na mi D5200 mel rian na khani report mai sela se hi kit lens ani lawa hi chu 18 to 105 mm ania ama kit lens chu 18 to 55 mm kit lens ka achomania chuan kha tumtana ko war thei chu ni ri mai sela ti mai te po on da nenga nakina an ti mai te po chu kan la soi fi le zel turangai la tumtan chuan tu tok report mela thi tu song chunga lok tu soye